huri te ihu o te runanga o Arowhenua ki te ao matihiko. Kua pātai mai e tahi. Ko koe I roto I te wera kēmu mātua. Ai, phew. So who's played Minecraft? Oh, there we go. Ka vai. Mā te kēmu Mahi Maina rātou I tutuki ai. Nau mai haere mai ki tēnei whare nui, ko te kete nui o te moana. Ko te Ūpoko o Te Rūnanga o Arowhenua a Te Wera King, tētahi o ngā kiripuaki I te kēmu nui rawa atu I te ao a Mahi Maina. A ko takapō te wāhi motuhake I te kēmu nei. Ko tērā tā wāhi tuatahi ka hara mai a mātou tūpuna. Kai roto I te hikoe, ko hikoe e rakai hautu, me te pā tuatahi ko motu āreki, kai roto I ngā kōrero o te whakaarohia uru, ko tērā tātou pā tuatahi, ko motu āreki kai te motu, kai wainga nui I te roto o takapō. Making the game is super easy. What's the story we're trying to tell is the hard bit. And guess what people around the world love to hear about? Our stories. Ko Mojang Studios tērā I waihanga I te kēmu I te tau 2001, a ko Piki Studios he ringato I kēmu ko waihanga I te ao Aotearoa. Ko tā te kai whakahaere o Piki Studios a whetū paitai, ko te mana whenua ngā kai tuhi o a rātou ake pūrongo I te kēmu. Mā koutou te kōrero, te reo, te kōrero, te oro, te āhuatanga, ngā tangata, te whenua, te mana, nō koutou mā, nō ngā whānau, ngā hapu o Ngāi Tahu. E whiri koutou te wāhi takapō. Ka I wānanga mātou anō I ētai atu kōrero, ka puta te kōrero ngā o te rangi, o ngā whetū, ara, ka whai mātou I te kōrero rā, I o koutou. Ko tā te pouarahi o manaakitanga Aotearoa a Carl Burrows, e whitu te kau miriona ngā tāngata e tākaro ana I te kēmu Mahi Maina, a kei te tino whakaaro rātou ki te toro mai ki Aotearoa. Ko taku tino hia kia whakaarohia. Me pihia te mahi kia whakaora ai nei kōrero mō mātou tiwi Māori. So it's not just tamariki that play Minecraft, it's also their parents play with them or their parents play by themselves, so there's a big massive crossover. So we're trying to reach those people. We're hoping they'll play Minecraft, they'll get curious about New Zealand, they'll want to book a holiday. Nā e whakaia nā King, ko ngā tamariki te mea nui rawa atu. Ko te mea nui ki au, ko ngā tamariki e tākaro ana. Nā te mea kai roto I a rātou tākaro ka ākona rātou hoki, a rātou pepeha ki tērā wāhi, te hitore o tērā wāhi, ki a mātou o huirapa o waiha o moiraki hoki. Kia ora and thank you for visiting our beautiful taonga. Enjoy the rest of your adventure in our country. Kua tukuna te ao Aotearoa ki te ao matihiko mō te katoa. Hora Kairingi Nicholas, Tahu News.